media friends no jong tini TSF dengi kaisa press conference khagan thamani ko amon na ang hamalo jamatia nironi TSF ni general secretary tian logo tongu Mr. Bibas chini chief organizing secretary te chini devotional leaders jong tini ma somani ko amon na nirong nugui ma khana kebang ma students rok tabok problem ok laisa bahai ke school je kebang ma tahna 100+ school off khaijak mani amo marjar fanang kan tabok aro je student pore nairo alka student thangani inke baksa admission aje omongkha government ni responsibility borok banai nai jate student rok omte hai jingjal ingana tei jung omono koi nai government no ठीक न for the development of the education nir omte step na ka haifan kebang ma student rok to problem ta tang tong le nir ngai ne kan ke je school category aro kebang ma to SB school tongu ha te je class 5 primary amo tong issue kebang ma ngai man so omorok jate ingana tei student rok problem o ingana tei smooth functioning the admission process ngani bagai chung koi government na amar on nai gan bagai te chung khana kha kebang ma school teacher krei headmaster krei chung khana ni simi chung TSF chung school visit chengnai chung public no amon appeal khainai nirok sigei tang khang amta hai issue rong tang khang nirok chung bai contact khai students on bo koi nai nirok ta kiri di nirok nije dukh ko nirok nije grievances nirok sono share khai jung ready tongu nirok bagai jung khorang ki sagani te je mansa jung nirok no support khayana boni bagai jung koi nai government rok omor no nirok naigen ingtang teacher krei ingkang ke nirok recruitment process khai di tabok jung sigima ka je koborok je subject amono teibo teacher crisis jung khnago tangi bro recruitment nai engko nadi students rok se problem klai to government recruitment langang to so amon koi ne te student rok jate future ro omtai ke problem ungya ni bagai nirono koi ne smooth functioning ni bagai government amon wa sok thang lai tabok jung nugui ma kha thangai salobo je college o je ragging mani students rok no nirok kamini phagai nirok out law nirok porogan phagai nirok takiri so nirono loge tongo nirok je musumani college ni nirok form fill up khairo di problem ka nirok jung bai touch tong di jung nirok je man sak jung help khayana jung wan khaige jom ta ke ragging khainai rok no nirok na against jung action nanai te principal college ning school ning tang amon nirok ni responsibility je students rok no smooth admission process ni bagai nirok naiga ni bagai bon bai jung jot authority no koi nai jate future om ta hinga na te students ro nirok ta kiri di nirok admission process ka hake na nirok khalai di problem khang ke nirok chung bai contact khaiman tabok ang sanai je private hostel run khai tong nai hai ko hostel run khai tong especially sung nugui man suicide rate bang tong sini youth specially jung nirok no koi nai o je matter no nirok nai gani bagai tani omale students rok borok pore gani khai hostel kalang amon nirok responsibility nirok nai di amono cheri kaham ke nai di tani omale jung recently besung khna ka yang simna digi class 8 ni surai bokotok solai tv man borok to kaisa hostel lo tong ha aro to 20-30 student to nai kaisa room so this different case amo hostel on responsibility nirok nai di sini team visit khai kha aro jung khna ka but still then nirok nai cheri nai di nirok ni samang jate students rok toma face khai ta amon nirok ma busi nai bon bai jung nirok no koi nai jate future om te hai inga na te nirok nugui ma khana Japan sagar tomangui to illegal migrants fatarani phagi aro settle khai peika without proper documents jung government na koi nai omonotoi nirok strong action na gang thang thangnai rogo nirok nu khana jotoni sigo
je malanjani bas tabung ni je heritage park aro chin borok kobang ma settle khaika aba government ok thai ta khai bulldozer tilangai berei cerai jodoh RS kai tilang tang or ke tilang maya jeng government na koi nai omote hai ni rok sering tong khangke jeng TSF sering tongla o je issue rong ni rok serious naga ning teng boni bagai jeng appeal khai nai o je matter rong go daiti solution to bogan bagai पानी सागर सुविधा पानी सागर जों खनाका ते सोलें दाबो जों खनाका जतनो जों कोइनाय ओ जे मैटर नो गवर्नमेंट सीरियसली नागा निंथों आसिनो बरफ दे माने के साबो जे कोइनि बरफ दे अन सादे पानी सागर अंगे जों खनाका आरो जे नुगुबि माखा आरो वानसर बरफ सेटल खाइजा ते सोलें दाबो तो आरो चिनि बरफ न बट स्टिल देन चिनि बरफ सेटल खाइबाय हम इलीगल ना ताने हमले गवर्नमेंट प्लेस नि रखाय के नामाया बै खायके अंगे जों मा खायने हाया आमो इनजास्टिस जोंनाय बायनोनो जों मामा संनाय ताबो बरफ सेटल खायके अंगे नोंबो खायके अंगे ताबो ननो बरनाय बरफ नो बरनाय अंगे तो आमो उंयाबले सो लीगली जों फाइट मा खायनाय ते गवर्नमेंट अमर न तैजे वान सथों जों आमो नाय आमो के बांग्लादेश नि बरफ दे जे स्टाइल खाया नाकि जोंगो तो जों आरो विजिट खायमाया को एन जों जे सिमानि जे नुगमानि बर आरो साका जे बरनि मुंसा डकुमेन्ट करे सो जों वासो को यस बर बांग्लादेश नि फायखाना हले बनि बागै गवर्नमेंट रो तांगे आस दिस इंटरनेशनल इशू फरकसा फातार आस फैमिली गोबां मा फातारानि पागि सेटल खायका गवर्नमेंट तांगा सिस्टेम दंखाबा मालानजनि वासै थांगै बुलडोजार रुक दिदिबा जों अमनो नायो जे पीस जों स्टेट हाइफानो गवर्नमेंट नि बिहेवियर आस सिरिं नगै जों TSF जों सिरिं दंगालिया